Yes. Ngazi bengene ngithemba. Buka ama plan akho ayisini. Sawubona nawe. Kade ungibonile. Mayuthi kenze senze njani usuku nje? Relax atu. Phethe ngqondo la. Angithi wena ukhoneni ukuthi enze ukhulukhetha kwade. I thought bekazongishaya. Bengihalile kabi kulo. Mara. Washiya lapho sinulungela. Hayi kodwa siziwa ngishaya phela bezovela la isikade yo. Anyways asikho lapho. So into ezenzeka manje ukuthi ngiyazi ukuthi ulungele uzozala kimi azongitshela ukuthi kwenzakaleni ne. And then wena into ozoyenza manje ukuthi uzohamba uzokufonela mina. And then ulungele makafika la kimi uzomconvince ukuthi eze kube uzomcomfort. Uzovuma kodwa. Lalela ulungele ungithemba ngale ndlela exakile ungithemba more than ayithemba yena na more than athemba uNkulunkulu qobo lakhe. So relax. Hayi alright sizabona phambili. Yeah, vaya ke ngizofonela. Okay. Ayibo. Chami. Hi baby. Unjani? Kitlaba shapu jwang khulkhetha la bale ya hape. Ubalekele nsomithi? Chumi hell no. Akiyo preg le teng wa yong nahanela ntwe tje. Ncese phela sithono sami. Angithi mina ngazi yiwani into ebalekisa abafana and pregnant. So ifika ko pregnant askisi ke. So balekeleni? Letsa chumi kitse ke iduletse le motho aka ne. Re a romance ha ho mnada hayi. Lebza hlahe le yamtsiba he o ya mosha di. Isithini somfana? Yo chumi ai. Afihlo ngizotso go wang rata. How dare he utsibang ka lerato. Wazini Ola ka hata mang teng. Hayibo. Hayi atlantina mfana. Kisar ke mameletsi ho. Ai khulkhetha phama re sia mo chumi. Hayibo. Se like no ke wa re chumi. What if ngwana mongwe wa lla maling teng o nahano ke polaya like chumi ke wa re my friendship bana ne. chumi. Angali ne. Ungana na adese. Abo chipi kwena chipi misikati mara action. So yagagamela. Ayibulalele wena. Ayibulalele wena. Ayisikisukala. Yazi le ngutshele for sure la khona sham. Ukurun nyana les4 ohobhizi robethana nomunye. Entando chumi ka stay ke utlwa bohloko. Wa bona pelo ya ke bohloko ha jwang. And wena wa the o yetse re ho be wesa. Sorry baby, I'm just trying to put a smile on your face, okay? Excuse me. I didn't mean it, ne? Like it's not that deep. Ko panic na mara kodwa ke umfana like ibeke ikhanda lento leyo wayanyamalele ubhizi ngobani la khona anyways asikho lapho. Ngine suggestion mina. Okay chumi. Hamba kulebla. Angithi uyoqala yonke lencisi hamba kuye ke. Kore chumi wena ko understand ne. Kore o batla ke khutlele ho the same person o ngzetsitsong hore ke qete friendship le yena. Yabona kube wangilalela. Wayiqedela friendship kuba ukho la kule sitsho kuyo mayi. Like isibona ukuthi kuphi ngakutshela. Mangabe wena ukhandela imtshelo kwakho yenza into efuna wangithi. Mina chumi. Mahala chumi still aki understand or lebza utlo ngithusa ha jwang. Cela ngabe slow to keep up umngani wami angikwazi njengoba umngani abantu abaslow. Ulebza umfana. And uyi-male bestie yakho. It's his job as a male bestie to advise you ukuthi uzoyenza njani kule situation ukuyo manje. Umsebenzi wakhe. Phela umfana so abafana bacabanga opposite kunathi yabo. So mangaya kulebza uzokutshela ukuthi uyenze njani njengoba lo mfana lo wakhanyamalele manje. Uzoku-advise futhi for sure advice yakhe izosebenza. Okay, man, what's our notice? That's why really the chomi no exactly. Choma taking. Ersom cheba have ne kanisa mama shasha. Ukata khulala ukhuphukile so zomthongile angathi uyamthola. Okay, choma anyways. Bye. I love you. I love you too, baby. Bye. Wena batsaking wena lebza ne gore o yentse re khulket anyamale ene ke fault ya hao no tje o re ke ilukisa jwang bothata bo Ayabona le simple uyamlahla ngoba vele katshengisa ukuthi akekho fit for uthando lakho. What? Yeah, angeke vele future yakhe ibe bright. Usathandana nePringbow.
izinto esiphila ngokubaleka njalo nje makunenkinga. ya tsaka e moshetsa nako ka ho tla mo wena Alutho asimoshanga isikhathi sakho. kore like lebza o tlo tswela pele o senye bophelo ba ka until wena Ngiyaxolisa. Uwe emosha impilo yami lana. Kuba siqomela mina. Kuba sikho kulesimo esikuso manje. Kuba untu uhappy ka. mara like lebza you know hore na lwena o male based yaka so obviously re ka se kgone ho rejole Hayi lutho. Ngiphathise nje ukwembeast wena. ha jwang noje Juna course 404. Email based kufanele uyipotopotoze uyibambe bambe. Email based ifana ne-boyfriend yakho. yabona course yeo nna ke a qala ho yutla futhi ha ke bone hore ya exist wa tsekeng ha eba ho jwalo ne ke bona o le betere hore whatever ye re zamang ho yetsa re hle re itluele nna le wena re be di-strangers cause Ngayenzi leyo nto. Futhi ngicela ungiphe haki ngazi uyayidinga. Since vele you're going through the most. And ngiyazi ukuyenza ufile ngqondo. so motho ka ngzetse mona o ipitile kae then Mina nokusifihla ngenza izinto zabantu abaweak. Maybe lo yamfana ngakwenza. Hey, angikho weak mina. Kana mfana wakho uzongicasule ngizogcina sengimshaya ne. Noma ungeza boys khali once. Ngishaya imali baby ngiyabuya manje. Lalela bafana ngicela singalwe namhlanje so lo 2 weeks from now kuye host kuyenza i-bone transplant and spinal cord. I-bone transplant. Mayihamba kanjani nophuka spinal cord? Ngihamba ngiwheelchair. Iphi mali wheelchair yakho? No, i-wireless so it's giving Wonder Woman invisible jet vibes. Ayazi kanjani? Vela ngekho emotini ukuwe. Sabuye sibone ngelinye ilanga. Yeah. so buile Yeah. how mos baby nna ne ke re letlolwana and ne se ke lokisitse le english yaka hore e le qala ke hle ke a kena vele ke re how you don't have to do this guys I love you both but for the sake of video I will choose you cool cats Kwenzeke kahle kwangaliwa yazi ngabe nginishana uyithuna lo mfana wakho. hayibo nothi naso nginathelang he Ngakungena phambi kwami ngilwa shakwa sani ngiya destroyer mina. ay okay ke mshayi Yeah, kodwa baby ke lento yakho ukuthi nomngane mfana ngizwa kahle. Ngicela nje futhi ukuthi iphele. And futhi wena ungikhohlisa ngalela lama uthi awusesomngane walipsi. askisi motho wa ka but I wanna this time ke tlo iqeta ntho ye and I just hope hore lwena awuna yena mkhutsongwanyana Ngenza into zafana weak mina ukuthi ngizoba umngane wentombazana ngoba naku yalila ukungiqoma. Hayi. okay he ke a utlwa he motho wa ka Yeah, so siyakama simama. Ayibulebza kanti sashisa kanje. Hayibo ubuye nini manje? Mina about 3 hours ngifikile. Hayi manje ngitshela. La ubuya khona abafana abashisa njengami. Yabo lapha ya bangamangala makungafiki umfana onjengawo. Anyway sikrende. Angikho right ngishoda ngayo empilweni yami. Ay yabona ke wayimosha. Mina ngwenye imishini enzima ka. Lezazi ngisirasi. Na last time washo kanje. Yazini. Anye ngikhona ukuyenza le.